Nauna Thérapie, mais salmini on nokku ka wondon hande le 30 septembre 2023. Bonjour à toutes et à tous, partout où vous êtes dans le monde, bienvenue sur la page de Nauna Selli. Hande kadi siko dunga lamuy e ngara sendo de yoga e toppe kaderol men do la page de réveil spirituel fi goto kala e men yo beydo immorde e faamu o jogi min andintinay on Nauna Selli wona waajotoɗo mi ala arde ɗo mi waajo ma na golle anno mi ala arde ɗo mi janne diina ɗum kadi wona golle an ɗen ko argol ɗo sendoda e kala faalaɗo komi hooli min naade ko hooliɗa ko min mi hooli no wawa wonde ko mi hooli ko e ko an hooliɗa ko na gotum et c'est normal ko ɗum waɗi en bani adama ko en luutodira ɓe ha ñande taw eɗen joomi meɗen siiɓe ɓen en luutodirta ka hoolareji ka miijoji ɓen koye feddeji wuuri ɓe piira fenande ha ñande ɓe tawa Allah landa donc ɓe ɗo Nauna Selli Thérapie, partagez le live, mettez le cœur. Merci beaucoup. Merci mon frère. C'est Corichino Wasolo. Merci. Partagez. Mondari no wurirɗen non hande wona fo a taway ka haqiqa komo yagal ngal woɓɓe wondi e muɗum ko honto iwi. Merci Roméo Mamadou David Balmer Hamidou Diallo. Komo ya ko non haalirde hunde nden ko nde woni kon ko yonde noddire ɗum salagol nodditirde piiji ɗin ko ɗi woni kon ko ɗum addi bus wonde tawde ɓe weli ɗaynude ɓe weli jofindinde gujjo wimo gujjo tawimo affaire man bandi wimo bandi salte wimo salte hunde nden nodditirede ko ɗi woni ko ɗon tum bani adama wawata andude ko hino ko o woni kon haray imo ɗaɓɓira kadi changegol ko ɗon tum goɗɗo wata change de waylude ko anda. Donc ko ɓuuri hewde komoyagal ko woɓɓe wondi kon wona fo ko honto ɗum iwi ko nde tawata hiɗe marani jaabawol kala landa ka yiɗa jamanu ma mofte hiɓe jogani ko wiyete ko réponse kala landal anduɓe lutti e komoyagal ɓe lutti e komoyagal ɓay siɗa marani jaabawol kala landal ko ɗum ɗaɓitatande kadi a heɓata hakkille sikkitotode a heɓata hakkille ɗaɓɓitayde a heɓata hakkille ƴewitay ɓay jaabawol no wodani kala landal. Merci Kiso, merci David Balmer l'infatigable, merci Monsieur Hamidou Diallo. Hiɗe marani jaabawol kala landal saari ka diina en jaabike haalanni ala hay ko jaaboɗe hitande nden fo ko fillitagol ko filla saari ka politique ko wakazalika saari ka neediji saari ka gande hiɗe marani jaabawol kala landal kono battane gurdam men ɗam mana résultat gurdam men ɗam no holli buye meɗen ko komo ka diina ko komo ka politique ko komo ka huwodiralji ko komo ka ɗaɓɓere jaw na fo minni bus ko honto gandal heɓoto ko honde tuma yimɓe ɓen wonata ganduɗuɓe no mari sayi komo yagal no mari sayi no mari sababuji ko honto. Merci mon frère Mohamed Gaddafi. ko honto yimɓe fuɗɗoto wonde yimɓe ƴoƴuɓe yimɓe finuɓe
himɓe ganduduɓe himɓe rimɓe ko sanga honto ɗum ɗo fuɗɗoto ko tuma tawi hiɓe marani landal kala hunde na hiɓe marani jabawol kala hunde ko ɗo serti yetto bindol winda il faut tout questionner sa yi haka wonden ɗo hitande be paykoy no jangi gayni ari tawti paykoy goo no jooɗade ko wonɓe landade hoore maɓɓe wonɓe landade ko fi honɗum ngal gandal ɗo ko ɓen woni sortade ya ɗaɓɓa ko juuɗe maɓɓe ɗen waɗa ko ɓen sortade ya ɗaɓɓa métieji ko ɓen sortade ɗaɓɓa gande nafayɓe mi fillito komo yagal ngal ko honto iwata ko tuma tawi hiɗa andi kala hunde hiɗa marani jabawol kala landal gandal e ƴoyre e pinal ko tuma tawi hiɗa jogani lande na landal gotal de lande kala hunde tu question tout ko honɗum woni nafoore ɗum ɗo ko honɗum woni lorra ɗum ɗo a fuɗɗike finude jangugol duuɓi 15 ko honɗum nafoore mum yawgol leyɗe wona toon duuɓi 20 juuɓi 30 feccere gurdam maɗan a hawkiɗan ko honɗum nafoore mum heɓugol dongal ɓiɓɓe yimɓe ɓen wacce kaari barki hara a ne'ata ɓe needi nafayndi ɓe kamɓe nafayndi ma an nafayndi ɓe aduna e akira ko non nafoore mum haray wiyete ko gandal ko tuma tawi jama on fuɗɗike heɓande lande wonande kala hunde lande tu questionnes ta façon de voir le monde la politique la religion les affaires ko tuma fuɗɗiɗa hande kadi tu questionnes tout au lieu de répondre ko ɗi mbuɗi mon ɗaɓɓude ça sert à quoi ko fiya non parce que ko e nder ɗumunde wonɗaɗo c'est juste là pour un tout petit temps ko komin foɗotirde yimɓe miɗa darna cuuɗi ɗi mi walota koye mum miɗa sooda otoje ɗe mi doginta miɗa sooda coñci ɗi mi wattota miɗa folotira yimɓe miɗa mantano yimɓe ɓe andalam ɓe faala kala yiwde miɗa yango mi ɗaɓɓa jawdi mi yaha mi hollito yeeso yimɓe ɓe faala kala yiwde ɗon garay ko wiyete kon pinal ko accugol jaabagol terto jaabagol terto ɗin réponse non par ce que ɗum ko lo'ere jeeya ko tuma tawi bana adama o himo huuli wota taw o huɓindaaki himo huuli wota taw o annda himo huuli waynodirgol e gandal penale e hoolareji penale des croyances limitantes erronées ko on tuma o jaaboto kala hunde ko ɗum on tuma o addata kala hunde o jonna ɗum firo e jaaba fi honɗum o faalaka yiwde haqiiqa hunde nde a faalaka yiide haqiiqa hunde nde a faalaka yiwde haqiiqa hunde nden ka diina a faalaka yiide haqiiqa yanda e nder fedde ka politique a faalaka yiide haqiiqa hunde nde yanɗa ka leñol ka ɗaɓɓere jawdi a faalaka yiide hunde nde yanuɗa ka lampu gerto aventure a faalaka yiide haqiiqa on suɓiɗa ronkugol artude a faalaka yiwde haqiiqa on
harale ko en wattan yiila fota fota ko en wattan yiila fota fota wata on yejjutu buy e meɗen ko e nder macca nga ko woni ko ƴetti diina wonɗoma maccinɗinde jonnatama ko laaɓi kon ka diina ko waɗay ma dimo kon ko waɗata ha an e makko wonon sawa foto ma ɓurama aduna a jangata e fedde ha ɓura karam ko ma aduna ayyata ɗum e nder clan les chefs restent toujours des chefs si ɓe ala ɗon c'est leur famille, c'est eux qui ont fondé le clan e nder fedde howɓe hoggo ngon sincuɓe leydi ndin howi hoggo ngon a wonata nder ton ha wona jooma hoggo aduna a tawata goɗɗo e ngesa makko rema an ko faalaɗa ɗon waɗata kanko addata awde ni kanko andi ko remete a jangata e nder fedde ha ɓura karama ko ma aduna si jangana kuujo ɓurali karama ko makko haray ko wona ɗo ɗaynede ɓay jamanuji maɓɓe ɗin no serti sa ɓurali karam ko ma gandal ala jangude koye nder fedde wonta andon ala ɓeydade yiɗon mayde kala ko ala ɓeydade hino mayde ɓay gande ɗen ko dattu mum koko lannata kala gandal pimbi Allah wetuɗo wo kesal aray ko hesinɗinta ngala mi fillito kala gandal jibinay ko ngal jibinta gon ko ɗum hesinɗinta ngala ko noon Allah tagiri aduna e nder fedde kesu ngala ko ɗum hatta jangana kuujo on feƴƴito ko ɓuri hewde kom jannowo donc haray ko wiyete kon komoyagal ko addanta komoyagal yimɓe ko nde tawi ɓe jogani jaabawol kala landal lande gono ton yo taw hiɗa landi a jogaki jaabawol angal joganagol jaabawol landal ngal noddete e ɗaɓɓitugol jaabawol noddete e tefugol noddete e ƴewitagol ɗum ɗo wiyete ganda merci sidi mo nene ma ko ɗum ɗo wiyete gandal gandal ko fuɗɗi ko mi anda on no ɗaɓɓitay joni andugol mais si gandal fuɗɗori miɗa andi on ɗon no yawde e maayugol merci Aïssatou Aïba merci ma sœur donc haray e wi pinal ngal ko heɓoto ko landagol kara hunde il faut tout questionner sa yi bane adam kala ko o yewta himo hooli ko mande galadi makko ɗin samani sa yi bane adama kala ko o yewta si tawi ko fi diina goɗɗo wi Allah wi nelaɗo watti ɗon goɗɗum himo hooli kala ko o yewta si goɗɗo yewti fi tarika si goɗɗo yewti fi politique si goɗɗo yewti fi jawde goɗɗo yewti fi goɗɗo go mo kanko o anda automatiquement ɗon e ɗon kanko o jogike ɗum ɗon finde ko mande neɗɗo on no wondi e galaɗo il faut tout questionner ko ɗum ɗon danday ma mi sikkano mi miijano are miɗa wiwde dandete piiji fu donc haray ko wattangol yiila ɗe leyɗele ɗe yiyata woni ko leydi porto woni ko leyɗele arabe woni ko leyɗele asiatique woni ko leyɗele ɓale afrique ɗo tawɗe no yaltini hoore mum nden
no sortade e macca ngaku no yaltude e tampere ma yaldino ko nyande go ɓe jooɗi ɓe fuɗɗi landade ko hunɗi hoolareji maɓɓe. Ɓe fuɗɗi landade, questionner toute leur croyance. Ɓe fuɗɗi landade o politique maɓɓe, ɗi lamateriji maɓɓe. An kadi haray dewgal ma ngal ko tuma fuɗɗiɗa landade. Miɗa hisi e ɗum ɗo, miɗa hisi e ɗum ɗo mi hisa ko honno mi hisirta. Miɗa moƴƴi e ɗum ɗo, ɗum ɗo no moƴƴanilan, ɗum ɗo no nafudelan. Ɓay mi andinima ala ko woni bonnude dewle ɗen e relation ji ɗin e enɗan ɗan hande hewtiti ko wiyete huccugol fanka. Si a fanki firuji guluje temedere no wawi yaltude e fankande mande. Ɗum no bonni dewle ɗum. Ko faljire ɓurde mawnude nde buy e men waɗata nde neɗɗo on jooɗoto habbo neɗɗo toñuɗo mo ma neɗɗo waɗuɗo mo nde on faamata deƴere makko nde ma nde on faamata ko o fanki ko. Dani gonto ɗum ƴetta ko nde wonno ɓurɓe ɓen ko e majja nga ko ƴetti diina. Si dimo ma on waɗinoma goɗɗum ma nde hiɗa neyi ko ya fanko. Si a fanki ko ɗon heɓata wela e Allah, mais a yejjiti wona Allah taguɗo ma on tagi on ɗon, ko Allah mo o holluma no serti. Allah taguɗo leydi e kammo e Allah wonɗoma maccindinde on na gotum. Donc farjereji ɓurɗi mawnude wonta sombo wondi gardi relation ji bona taƴa ko nde neɗɗo waɗaɗo on jooɗoto habbora waɗuɗo mo on nde faamata deƴƴere makko nde fankere makko, o salo feññinde, o salo yewtude, o salo laɓɓinde ko woni mo ƴakkude kon, ko woni mo jiɓtude kon. Ko ɗon nawnaji ɓuy kadi yalde. Merci Bari Alpha Salim. Fankugol mangol ko mande hiɗa nawni. Fiyon ɗum Allah no jonnuma hunduko teral hunduko ɗengal fiya feññin ko welayma e ko welata. So tawi ɗa wawi feññinde piiji welayɗi maɗi, piiji ɗi welatama ɗin ko ya moɗuɗi, andu kon ko moɗuɗa ɗon kañum no mari, no woodi ha dumunde ka mogodirta. Si yewti on dumunde ɗon no explose de ɓenna ko jinna, ko ñanne, ko gere, ala ko guite bombe, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des émotions ko so andeji ɗi feññinaka. Si tawima wonduɗa on o ala nowru jentorɗo, hay si tawi a haali o ala nowru jentorɗo, mais andu iɗa mari koyɗe. Kala teral ka ɓanduma Allah no jonnuma gollal ko ngal teral gollanayma. Si tere ɗen gollali a yiyete joni ka moccoɓe, a yiyete joni ka mbileɗe, a yiyete joni e nder feddeji, a yiyete joni ka kawteɗa wullito maɗa joɗɗina ko nde jama hiɗa ñaawo, a yiyete joni ka laptaniji clinique. Merci Bari Alpha Salim, merci Diallo Alpha Toko Diallo. Mi fellito. Si tawi mo wonduɗa o ala nowru, ɓay no woodi yimɓe ɓe ala noppi jentorɗe, ɓe mari hunduko ko ɓe yewtira, mais ɓe ala noppi, ɓe ngad no woodi les pervers. Yimɓe faasiɗiɓe ɓe ala nowru, ko hoore maɓɓe tum ɓe wawata jentade, ɓe wawata jentade goɗɗo par ce que a woodaka ka haɗiɗa. Merci Ablaye depuis Sigri. Donc haray
si tawi neɗɗo mo wonduɗan ala noru jentordu andu yiɗa mari koyɗe ɗani ko ɗum koyɗe gollata koyɗe maɗen koyɗe naɓe ka faalaɗa yawde ton maɗe itte ka huluɗa ɗon ko ɗum golle koyɗe maɗen koyɗe naɓe kondo faalla yawde kaka moƴƴanilan ton kaka ɓuttinantalan ton faalla yawde ka ko ɗum woni koyɗe golle maɗen ko ɗum woni koyɗe golle maɗen kadi ko ittugol ma kadi ka moƴƴanama aksi Mamadou Billo Diallo koyɗe maɗen ko ittugol ma kadi ka moƴƴanama juuɗe maɗen no mari ko gollane no gasa ko jungo go wonma faggude sabu ko gon jungo wonma faggude kon wonma daranade kon ko juuɗe wonma daranade ko jungo wonma okkorde ko jungo wonma tamude sabu ɗum ɗo noddima e waɗugol farjere ɓurde mawnude nden ka horeteɗi ɗo ko on nden farjere ɗo wiyete habbagol fiyo goɗɗo go faamu ko fankuɗa o anda ko wirni o anda ko wirni no gasa needi nde o ne'ira noon ko needi tooñe kanko tiri ko tooñaɗo ila ko paykum donc tooñe ɗen ka makko c'est normal ko ya accu o tooñe heɓa saabiwal aljanna e ñungo makko no gasa ko noon o ne'ira ko ya accu o tooñe ɓay ko kanko woni dimo ko ya accu o tooñe ɓay ko kanko woni lanɗo ko ya accu o tooñe ɓay ko kanko halfina ɗum e ɗum ko ya accu o tooñe ɓay ko kanko woni citoyen première classe ko ya accu o tooñe ɓay ko kanko halfina diina kan ɗo ko ya accu o tooñe ɓay ko kanko woni yeeso no gasa ko noon o ne'ira woɓɓe ko needi tooñe ne'ira ko goɗɗo ne'ira kon haren waywa logiciel ji télécharge ɗum e makko kankari ko ɗum o jouata ko ɗum o gollata ko ɗum o manifestata ka gurdam ma donc haray farjere ɓurde mawde nde wonɗa wadde nden ka dewgal ka enɗan ka association ka politique ka huwodiranji ko ngal ɗo ko nde habbotoɗa nde oya firata nde oya waɗata tafsir fankugol a yejjiti noon ko fanka kon ko antum andi ko antum andi ko fankuɗa sa ari ɗo joni e galle yimɓe a faalama yawde hurgo ɓe wata andude ko an faala ko an ɓuuƴa yawgol hurgo na kamɓe i peut pas le comprendre hugol gonno ɗo sa inni a muññoto ha hoota c'est ton problème sa inni a wonay ɗon ha kamɓe ɓe faama ɓe inna baba hino hurgo ngo ça to risque e péril prostate ma on bonay pour rien teteki ma ɗin bonay pour rien ɗon bonnude teteki buy si a ari ka yimɓe si a weelama mayɗa wondi ɗingure ma nden si a weelama na monagol ma ngol pooɗa ko naɓa ko ha ka goudron wona ɗum andinta o yahiɗa weela konngol gotol peti yoni hiɗa ñaawde yimɓe hiɗa jogitor yimɓe piiji ko ɓe anda hiɗa e guerre contre les gens ko ɓe anda a feññinade ce qu'on appelle la communication saine ɗum noon ɗuuɗa yewtidal hisungal ko yewtugol ko woni kon ka wonki mum wona yewta ko oya faala nande yalta ka yaasi yaha yewta ɓe ka yaasi ko waɗi ko nan donc farjere ɓurde mawde nden ko nde neɗɗo on habboto nde wondiɗo makko on firata ko fanki ko himo andi iɓe andi ko an andi an noon hiɗa andi an anduɗon a feññinani a wi himo andi donc a wonti toñowo taw wonkin mumkin a toñi wonkin maki a toñi kadi wondiɗo ma
donc haray mange yewtar men de fankugol ko bone ɓurɗo hulɓinande ka hoore leydi ɗo. Fankugol moneji maɗi, fanka ko woni tampinde kon wonki maki, fanka déception ji maɗi, fanka les codeur ɗum ɗon hendoto wonki maki tufaki laɓi temmeje tawɗe sa waɗa al thérapie a dikkata e majji. ko ɗen temmeje yiyata paani hun no yana nawnare mande men metini, goɗɗo haala mo nawnare mande men metini, hoyɗa koyɗo nawnare mande men metini, miijoɗa miijowol koye nawnare mande men metini. Ce sont des blessures non traitées, ko temmeje ɗe mari ton. Sa hewti noon ka bileɓe ɓen haray a hewti ka hewtetake. 95% moccoɓe ko bile. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Bile o na goɗɗum ngo ko ɗaynowo fenowo. Bile on ka Qur'ana e bile on ka needi meɗen na gotum. Si Qur'ana yewti fi bile, c'est un simple arnaqueur. Ko bandijo fenowo. Nokku wo ka o iwi o folata ɓay ko jogi kon ko fenande. Bile on ka adamen ka needi meɗen ko neɗɗo jogiiɗo haqiqa bone hurɓiniiɗo, mo wawi bugade goɗɗum e yimɓe, mo wawi ito ɗum ɗon ko dandina goto. Arto islam on arde ka men o taw hiɗen jewtude fi bile, fi ñande, fi ɓereji mistit taw ɗum taw islam artay ɗum no yewtede. Mais jonnuɗoma diina on e macca ngaku o laɓɓinta ɗon. So o laɓɓini ɗon a hettay hoore ma. Sa andi goɗɗo ko dugula, o wawatama wadde dugulayaɓe. Ko angal andugo ɗum ɗo oɗo noye wa kura. Sa andi ɗum ɗo sunnay jungo, ay sunnatama. O jaɓata anda ɓay ko goɗɗo e maɓɓe. Partagez Boubacar Leydou Diallo, Diallo Alpha, Toko Diallo, Boubacar, merci, partagez tout le monde. Voilà. Bon, enen kamen ɗo ma e leyɗele ɗe joni aduna on, so nani men en mbi'a fayda bus wona fo no fanɗi wonɓe yiwde aduna on ko o woni ko ɓay. Sa yiyali hoore ma mo wonɗa on, a yi hoore ma yiyande fenande, aduna on fof ko wona fenande yeeso ma, yiyata ko laaɓa. Masalan misal hanko a bani adama, hiɗa loɗi, hiɗa tiiɗi, hiɗa boni, hiɗa moƴƴi, ko ɗum wonɗa ko a bani adama. Hiɗa moƴƴina, hiɗa bonna, hiɗa moƴƴintina. Sa acci o ɗo neɗɗo, a yehi a wi hoore ma ko a goɗɗum go, ko a malaika, ma ko a jinnar, ma ko a leñol, ma ko a fedde kaari, a ɗaɓɓi inde, a tuugi e hoore ma ko e nden inde ko e on étiquette ɗo yiyata aduna luttuɗon. Ko ɗum a yiya yimɓe no sikka aduna on fof no contre ma, ɓay ka nder hoore maɓɓe laaɓaali. Ko woni kon ka nder hoore ma si laaɓaali, hay ñaamiteeji ɗi ñaamata ɗin laaɓata, relation ji ɗi ukkotoɗa e mum laaɓata, haɗay laaɓa, sa sutaki ko laaɓi. Ɓe ka diina a yiyata ko laaɓi, aɗaɗa suti dow diinaji ɗin yiɗa wiya ɗon a joni noon ɗuɗama, arama ɗuɗama. Non, ko diina ko wota petodi, islam ko goto pet, ko yimɓe ɓen ɗuuɗi, ko feddiji ɗin ɗuuɗi, ko faamuji ɗin ɗuuɗi dago, mais islam ko goto pet. Ila Adam alayhi salatu wassalam, Nuh, Yunus, Ibrahima, Musa, Isa, hane ko goto pet, na ɗiɗi. Kono si a nodditike wonu ɗum ɗo feewa, wonu ɗum ɗo feewa, wonu ɗum ɗo, no, tu n'en as pas besoin. Wonu mo wonuɗa, wonu bani Adama ko fof non. Si a woni bani Adama yoni, siɗa fala fewde a feeway, par ce que laawi ɗin a yiyay. Ko
ko ɗum wonanɗa wiyeede wonu nde fedde wonu ɓe yimɓe wonu ndi leydi wonu o groupe naatu e ɗum ɗo feewa na ɗum fewnata wonu mo Allah taguma hombo ibnu adam neɗɗo siɗa faala fewde a feewa siɗa faala bonde a bone ɓay sa woni neɗɗo on automatiquement iɗa wawi suɓade mais a wata suɓade a wonaali neɗɗo sa wonaali neɗɗo koye hoggo wonta misal ɗo joni sa ndaari ka bange diina ko taalibaɓe tato yiyata kono noon ko si tawi ko a bani adama de en wi oɗo page ko fi yimɓe ɓe si tawi ko a bani adama arɗo a waway famude ko mani yewde tawi noon hiɗa feƴƴi bani adama aray c'est pas facile c'est pas facile par ce que hiɗa faala ñawde hiɗa faala fewnude yimɓe hiɗa faala andude komo kala koye fedde wonde woni heɓano jurora oti bon c'est pas facile si a ndaari ka diina tigiri ko taalibaɓe tato yiyata mana ceernoɓe tato ceernojo gono toon ko ceernojo laamateri mana ko taalibajo laamateri des religieux d'état ɓenno toon ɓen ɗon si laamu ngun harmini hunde ɓe harminede si laamu ngun dagini hunde ɓe daginede fi honɗum ko ɓe ceernoɓe laamateri taalibajo gono toon ceernojo gono toon on ɗon ko jamanu makko mo jokki jamanu mo woni mum on communauté mo woni mum on fedde nde woni mum nden cercle mo woni mum on si ɓen fewti funnange o fewtay toon kay si yaada e diina si ɓen fewti hirnange o fewtiray toon ceernojo tataɓo on taalibajo tataɓo on ko taalibajo diina taalibajo diina o ɗo ko wahinako ko ari konka deftere Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗon yottini ha e meɗen ko ɗum ɗon o yondinori hay so ɗuuɗa gandal kono ɗum ɗon no yonimo nde wonno wiyama timmi kanko akmaltu lakum dinakum sinnama ɗum akmaltu peese ɗen timmi saku on timmi bidoro ndun heewi andu goɗɗum ala ɓeytade ko ya ndaaru ko woni nder ton kon ko tawata hiɗa taaga na ember ko taagana ko golla ɗum ko wiya ya accu nder ton kon acca fof ko fof noon golle diinana ko satti kono noon ko ɓuuri heewde ɓe taalibaɓe tato ɗo ɓe ɗiɗoɓe dow ga fof fayda ka arande laawol fuɗɗorto ley ga sere ɓe andaka jawdi heɓaki teddungal heɓaki ko ley ga ɓe fuɗɗorto ɓe ɓurɓe ko ɓuuri heewde maɓɓe ko ley ɓe fuɗɗorto ɓurɓe heewde maɓɓe ɓen ko ley fuɗɗorto c'est à dire taalibajo ka diina ko toon ɓe fuɗɗorto joni noon sabu intérêt ji aduna ma sabu kulol woɓɓe ko kulol sabu kulol ɓay si tawi tun a lutti ka taalibajo diina hinole mi alna hunde wotere diina wahinaka kan diina wahinaka kan laamateriji ɗin ko ɓuri hewde ɓe jaɓata min na ala de mais c'est très rare fiyonno par ce que laamateri no faala huɓindade lowre maɓɓe nden territoire ji maɓɓe ɗi sa nani laamu c'est le contrôle bon sa nani noon diina en réalité c'est la liberté diina kan ko no way wan nange si ari normalement si ko gonga niwre nde yahay joni noon laamateri ko ɓuri hewde kon kaka niwre wawata huɓinde piiji ɗin huɓindode donc karan yadirta min na ala mais c'est très rare min runa mi yaali mi anda ka woni oɗum waɗi si tawi a yi goɗɗo himo pari
ma himo riche ma himo Corée du Nord a nani himo jogi koko wahina ɗo wonu ɗo noddamo andinamo an kadi hiɗa ɗo do iɗon ɗon on ɗuuɗa. Ceux qui détiennent la religion révélée, on ɗon neɗɗo imo wawi yewtude al yahudajo, imo wawi golludude al yahudajo, par ce que imo wawi wonde bani adama, mo wawi yewtudude an nasarajo, imo wawi yewtudude e yimɓe ɗi a feddeji, imo wawi golludude e maɓɓe. ɓay ko bani adama yagal ngal o addata hakkunde maɓɓe, o ƴetta diina makko kan o ɓannaka ga. Diina kan naafi fof, naafi fof koko yimɓe woni wiide jama hey c'est pas vrai. haray ɓen tigi ɓe wayi wa kange e nder leydi, ma wa jaman e nder leydi, ma wa luguɗu e nder ndiyam. C'est pas facile à voir. Donc ɓe buy ko ɗo ɓe fuɗɗorta finalement ɓayɗo ñaami ala, jawu ala, inde ala, dans la religion révélée inde ala, diplôme ala, koko nananta diplôme no ala to, diplôme deftere Allah ko nera non, y a pas de diplôme dans ça. Diplôme ala to na goɗɗo eɓɓata andani ko a ɗum no, ça c'est entre toi et ton créateur. Diplôme ala to, ngil teddungil ala ton, dole ke njano ala ton, sene sente ala ton. Donc finalement ils vont tomber dans le religieux de l'État, parce que l'État veut tout contrôler. Ils vont les servir, c'est leur choix. Oɓe kadi yana dans la religion communautariste, ɓe nata e dina communauté, parce que voilà ɓe ha ton jini e cuuɗi, ɓe ha ton jini e billet d'avion, ɓe ha ton jini e jaɓɓede, ɓe ha ton jini voilà. Mais si tawi on changeade ekkita ɗon yi'ugol na fof no wodi wakkiliɓe, ekkita ɗon yi'ugol dina kan ko ka woni kon e nder 10 ans, e nder 10 ans ma 20 ans ɓiɓɓe mon ɓe fof dogayo, ils vont tous partir, ils vont tous partir. Tooñe fof ko iwtiri ɓaawo tooñe kon no annda ko halak wiye na ko sikketen ko yiite yiwi dow goɗɗum ari malayika ari haaji hey kama woni saabere, ko halak wi ɗa jogi ɓiɓɓe noogayo capanta to ala gooto ko ɓannane ndiyam, ko halak wi no wodi noon wakkiliɓe e watta fof e bara gooto. Donc waray dans la religion ko ɓeeɗo tato ɓe jokkuɓe diina wahinaka kan haaju maɓɓe ala e koma bori e jonnede grade ɗum ɗo waliyaku kamɓe ni non sanfis ɓe ɗaɓɓa ronugol kadi hay fus. Na wonde kadi a yiyaɓe anditiraɓe dolokilma bowro ba non jamais, c'est très rare. Mais ndaru résultat, ndaru battane o si tawi diina ka ko ceernoɓe ka état woodi lamatir ndi waɗa kala ko faala. So ɓe inni juulirdaji ɗin fermete, so ɓe inni ko nawnare ɓe inni ko nawnare, hay si tawi otoje ɗen no jilla to makitiji ɗin no jilla, ɓe wata question de ça. Si tawi religieux jonko communautaire kaka leñol woni, si leñol ngol wi ɗum ɗo ko ɗum kamɓe kadi wiyete ko ɗum, par ce que ñamugol maɓɓe ngol e conférence ji maɓɓe no humodiri e leñol ngol, si ɓe lutodiri e leñol ngol ɓe yeeyi. Il faut questionner tout. Donc sa tawi noon koye ɗum ɗo wonɗa yiwde diina kan, andu koye ɗum ɗo kadi yiyata aduna luttuɗo, koye ɗum ɗo yiyata politique, ko ɗum ɗo yiyata dewgal ma, c'est-à-dire tu vois rien clair. Ara noon dogal le religieux de l'État
o waɗay ha état on tigiri wona état toñowo moƴƴan par ce que ala ko jogitoɓe juuɗe ɗe ngala o waɗimo ɗo religieux communautaire o waɗay ha ko wiyete mbile baatin moccoɓe heɓa doole e leydi ala hay hunde ko fenna ala yanam ala o arano ga c'est à dire leydi o ga le religieux o talibajo dina il a des problèmes parce que hawa ka yaltata kara yaltirta duɗe maɓɓe ɗen kara han goɗɗo nanirta hawa majje par ce que ɗen ñoƴƴa kara han ko ɓuri hewde kadi si ɓe forsi ɓe inni nan ɓe foccette ɓe raɗete ɓe sokay ɓe pentiray ɓe pentiri mo hamɓe min se yiɓe no ko en doggu ɗon gara yen ka lannode yewtere men haray ɗin piiji ɗi maruɗen e men koko wiyeten ko gundu ko secret les non dit ɗum tagay aaden hun e ma hun aaden hun harano luubo ma bimbi o bimbi. Merci mon frère Diallo Youssouf Mamadou Leymayo Bari acce piiji duwa ɗi feññinede ɗin ɗi feññine sanga ɗi duwa feññinede ɗum ɗo kadi ko pinal wona kadi feññingol harana sanga ka duwa feññinede sanga hunde nden nde waɗi ɗon sanga hunde nden nde wonma sunnude nde wonma soñjude ka wonkin ɗon ko on sanga ɗon ɗengal ma ngal duwa gollude ɗen golle ɗon wonande wonkin make wona tuma feƴƴi fuɗɗoɗa yewde fi bâtiment fi soroma fi tarikaji penaɗe fi ko waɗanoɗa ça fait 20 ans ça ne sert à rien. mi fillito ko mareten e men kon no mari hattode miran on bana adama wata rondade ha feƴƴita no wodi ka hatti misal kungoble on ɗo fewno ɗo ko ɗo ndiyan ɗan hatti y a pas de problème place no wodi mais ça si no arde ala ka waylede no arde ala ka way si heewi hibbay ko on ɗo hibbata koye hoore kum ɗo hibbata ko ɓarti ɓuranoon ko man a safa alay kala bonnuɗo bone on no e hoore makko ko bone jokkuɗa pay heeway ɗum koye hoore ma hibbata taw on mo wonɗa monanade c'est vrai ɗa monani moɗa joganimo tooke mais tooke ɗen koye hombo woni tooke ɗen koye hombo woni par ce que si a monike a feññinani mone ma haray no waysiɗam yarde acide sa feññini no waysina sa tuuti acide o ayi an tigde ɓandu ma ɗum no fonto yon noon si kum ɗo goblem kum heewi immorde e so'andeji ɗi feññinaka des émotions non exprimées non dit woko gundo finalement ça va te rattraper ko ɗum wayloto yiya koyɗi maɗi ta vraiment cauchemar no hulɓini ko on ɗum wiyata bane adama o ɓandu makko ndum fina tawa ngandin fina tawa ɓandu ndum finali tawa ala ƴettude connexion hoore nden fina tawa tumban fina tawa hoore taɗide complètement déconnecté de la réalité waynaka mbele goɗɗo ñoƴƴimo jinnayi kona hunde il est en conflit avec son âme. Il est en conflit avec son âme. Awata jogade sifa ɗan gurnan dewgal ma moƴƴa jamais buy no wondi e dewle hande ka haqiqa ɓe wondata no wonda ɗo kono wondaka buy no golludude hande ka haqiqa ɓe ala golludude buy no e nder feddeji hande ka haqiqa koɓe ayɓe na dina ɓe jokki en inni fedde wonata dina ha yamal qiyam dina kan déjà hika ɗon alislam hika ɗon ittaqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun hule Allah no o duwa hulirede andi fedde yata ɗon
wona hulu Allah de hule Allah on nafiqan ka ko honno o duwa hulirede ko nela don janna ma do wona karama ko joma na goddo o da si janni ma o beyde ma o duwi wota ma yude so na hara ko aju fedde wona da diina ha yawmal qiyamah terto ko amma hidan ton ka islam o ma hara asili ndik si tawi non fedde nde wonda e munde hino hawrondiri ko woni kon ka deftere eno nelaɗo firide non mi ala probléme e fedde ma je n'ai pas de problème avec toi banadama no yiɗi feddina ɗo si tawi tun a feññinali konko woni ma ko bani adama wonɗa tawude tu crées un esprit dans ton corps ɓenna ko jinna ko ñanne ko mbire ɓe guérima baba cet esprit va te torturer woɓɓe bon ali sadone ala drogue ɓe yanata e drogue ɓe sikka ɓe ɓeyata no fiima c'est juste pour soulager la souffrance ko dopamine ɓe faala seeɗa ko ɓe duwano heɓude e nder waɗugol faaleji maɓɓe ɗi yewtugol faaleji maɓɓe ɗi ɓay ɓe heɓani ɓe ƴetti énergie ɓe ƴetti doole maɓɓe ɗen ɓe naɓi e piiji ɗi ɓe faalaka e fankugol ko soñjata ɓe ɓe nayi non plus de dopamine ɓe yaha noon si ɓe pooɗi drogue ɓe fiimi ma ɓe yari il se sent un peu à l'aise yejjintina ɓe mais ça rend plus ko non ɓuri hulɓina parce que si dose o ngaccitima ça recommence donc ɓe doga kadi merci Rahim Ba ko ɗum joɗɗinma e ngal dewgal ko ɗum joɗɗinma e nden fedde ko ɗum cati ɗi jonci e ma ɗi welatama hande kadi wona goɗɗo wonɗa wattanade quand tu te sens plus c'est-à-dire à l'aise dans ta peau mais ndartu piiji ɗi il faut tout questionner wona robot hay goto tu es libre dans tes choix ina wawi yawde ina wawi yartude kene ina wawi dartude ina wawi yiltade ina wawi waylude ina wawi way mais c'est pas possible si tawi a feññinali ɗi gundoji ko wonɗa wiide ko gundo ɗi piiji ɗi wonɗa waɗi wonɗa wiide yimɓe no andi ɗum haray no wayi wa virus ka nder ɓandu ma ka nder ɓerde ma ko ɗum ɗo jibinta ko wiyete l'anxiété ande ko won ɗum waɗoyta buyi mon no jogui nder nawnare no hooli ngol kulol ko wonno nafma kulol ngol dandete addaɗata no hooli so ɓe haali fi gaburu maƴƴa ko parce que ko négativité woni ka hoorema ko wuuruɗo woni hulude gaburu na mayɗo konno hulanta gaburu kan wuuruɗo na nokku nguuɗum c'est l'anxiété il y a une distance entre toi et la tombe ko ɗum ma hulɓide tawi ko ɗo wonɗa sa yiiɗa hula kaso na nder ton wonɗa c'est ko nder ton won wulata na sa yiiɗa hulde basal na ton wonɗa les pauvres se sentent les c'est que nder basal haji ma e ɗum tu te bats pour s'en sortir mais haray kulol ala tu peux détester la pauvreté mais hula honno tu es dedans donc ngaray rowne hattude hande ko arande laawol en wi boyi e meɗen na fof woodi wakkiliɓe ka diina no woni sakutude ɓe wonɓe jannude tawhide menen fof ko e laawol ɗum o tigi wawi sortade piiji bonɗi fama tawhide seeɗa hara meɗen salmina ɗo kala wonɓe supportude page amen on nokku o ka wonno garnaw woodi wakkiliɓe dariɓe fi oɗo page yo gottu lancude ko wiyete kon la spiritualité le réveil ɓe gandintinayi on nawna selli na waajotoɗo o waajota ko hay goto ka hoore leydi ɗo waajota koma fes wata mono mi ala nafa fus waaja goɗɗo si a feewi ko an jeyi si a ɓoyrike ko an jeyi ɗum on sa fuɗum sa mi ɗaɓɓa e goto feewu c'est pas mon travail annabaɓe arnoɓe wi yimɓe ɓen feewa e fof ko sa'aɓe sa'ita raɗa wara c'est pas mon domaine tant qu'ota mon wono e fedde ma wono e ko famuɗa moi je partage mes idées
goto kala tawɗo ko mon yewde ko minen wawi sendodade aray ko en nous sommes de la même famille sa tawi ko mon yewde ko en wata sendodade il y a assez de pages qui partagent des mensonges. Merci beaucoup. Merci Aliou Dialasso depuis Lisbonne. Merci Thierno Diallo depuis Amérique. Merci Djenab, ma soeur depuis les États-Unis. Merci Djenab Sidi aussi. Merci Monsieur Boubacar. Merci Mamadou New York en déplacement vers le Sénégal. C'est pas Mamadou Billo, merci. Barry Abdelhamid, merci. TG Ibrahim. Merci M. Sali depuis la France qui nous écrivent tous les jours. Merci les frères du Sénégal. Merci Libéria, Freetown, Côte d'Ivoire. Merci Tansoko Mamadou Souré depuis l'Angola. Merci Halimatou Diallo, ma soeur. Merci Ouri Diallo. Merci Abdul Hassan Djike. Merci Mustafa Baldi. Merci à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullah.